potrebno je 250 ml tople vode, dve kašičice soli, šest kašika ulja, i 500 grama brašna. Svaku jufkicu preliti uljem. Prekriti krpom i ostaviti tako oko 1 sat. Na masti propržiti 2 veće glavice crnog luka. Dodati 2 kašičice suvog mešanog začina. Kada se luk malo upržio, dodati 350 grama svinjskog mlevenog mesa. Biber i slatku mlevenu papriku.
isti način razviti sve 4 jufke. U šoljicu sipajte ovako malo tople vode i dodati ulje. Peći u prethodno zagrejanoj rerni 30 minuta na 200 stepeni.